PAI SMP Negeri 2 Maros. Upai sengengnya leku asetku Syaila Aides Maidi nomor dapi 20 pitu. Asetku Aina Latifah Zahra nomor dapi 3. Asetku Hafizah Haulatia nomor dapi 7. Asetku Saskia Natasha nomor dapi 26. Asetku Nurasmu Putri Nasari nomor dapi 20 sedi. Asetku Musada nomor dapi 30 sedi. Mekakoe meloki pakatajangi pekogi rebu bepoto. Pekugi batena riubu pasilong manengi bahan-bahannya si bawa perluna. Bahan-bahanna ya naritu sedi kalugu puraya riola mancani santan. Setengah kilo gula cela puraya ripacolo. Sek di liter labu oa. Apa? Daun uti. Para luna ya naritu pamutu, katoa, dandang, pisau, sindru dan sela besi. Pertamai gula cela pura ripacoloe si bawah santang. Garuni angkenna si campuru maneng. Nareko matasani ala nita cedek-cedek napa dokani rilalena daunnya. Yanae podari kelopokku pekoji riebu bepauto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.